siyak ni Manong June. Siyak met ni Amak. Da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba na Ikultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunata ni Ilocano. Arubada kami, manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipingatek, tay nga Ilocano. Adda kami Manen Karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan, Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isam. Purpurngiit. Gargaragga. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunata ni Ayat ken Biag. Dito ilaan 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipingatek, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone. Apo na imbag nga pangaldaw tayo amin. Ket apo may sama na po nga Domingo din tayo pa nagkakadwa with lots of Ilocano songs, laughters, and napayat nga balita nga ito kalakwada. Apo mo ti apa premyo, syempre of course. Papremyo ken ang tabayanan niya po iti third grand finalist sa yung tinudamdama. Alas 2. Guess tuman manan. Ayan. So we're through with our first grand finalist ni ating Crystal. and then our second grand finalist ni ating Renz PJ. Ken iti may kalawang grand finalist sa'yo nga ni Coloscan. Basta bulan apelido lang lang. Ayan, tapno ipakita na matapotin na dumadumang anggulo iti timek na tahan lang Ilocano. So it's her choice. No niya dagiti kantaan na damdama. And but of course, iti kangronaan nga iparang nakadatayo kadatay kababalin na when it comes to Ilocano music. Yung mapikas gusto ko si timek na medyo kasla Paya. distorted. Oo. Madlaw ko lang, medyo Distorted ba siya? Atangay. Ayan, hanen. Okay, naka-on? Naka-on ta tayo. Ay, sumulaan. Okay nga Rod, 3 nga oras, alas 12 ka na alas 3. Kahit dito yung lang 98.5 IFM iti Idol tayo nga FM. Ken kadagitimet apo pangablao yo. Ibato yo lang po dito yung Facebook Live tayo. And in fact, we already have 15 greetings. So, rugyanan tan. Musta man watching from Taiwan is Vince Tots and ni Pare Rogelio Kiban Bonus. Iti Hong Kong kuna na dito. Hello mga karuba watching here in Hong Kong. And of course, Robinson Viernes Bermudez, good afternoon Manong June kuna naman dito. And ni Manang Aida, always present. Another 3 hours of great singing, adding June and kaanakan JM kuna na. And of course, my wife, good afternoon. And to the rest of Seriales, dito Apo Villa Carmen and De La Cruz Mat, dijay Villa Beltran, kakayami Apo Tegyaman, kadagiti umay timulong Apo kada kami dijay, iti kalman ket ligsay, we know, patawen dahil di tatang ko. Thank you so much kadagiti imay Apo. Nagragsak met. Sige mo tag sa Kadagiti taga Villa Beltran. Naman tagay grupo ta dyan, Timpoyog, Kabagyan. Ano pa? Lipata mo tan. Kailian, Karuba, kung naman yan. And adding grupo ta kami dyan. And adding Roda, Ponceja Coriakis ka na. Hi mga idols, pa-request man, the anniversary song. Nga isagot ko kanila kay ko, nga ni Brad Coriakis. And Han, happy 6th wedding anniversary. I love you more than you do. Thank you. Juan, nakita ko post ng inang matawindan nga agin inanos. Kini lakay na. Juan, nakita mo lang. Ayan. So nga Rod, dakit rogyan ta nga Rod, iti anniversary song. Dating
So natanga makabayatan na anata ti official text line tayo for your greetings sa kadagiti dumdum kadagiti babalay Mati memorize. Sa tayo lang kung kuna manang ka at sa bali ti memorize mo ka iti number ti taga-planas. Sige man ano ti number ti taga-planas first 3 digits. Mati wala memorize. Oo. Sige ka? Tuwan mati. Ay, inusakti kasta nga di nga memorize ti number na ti sa bali marin na ako. Anyway, ating Rhoda and the rest of the gitay agi. Basta 3 ano ti last number na dito yan. Di last digit na. Damdama, i-announce na to. Itid na to, damdama dahil jay cellphone dito yan para iti text line. Nga Rhoda, ating Rhoda and Brad. Naman sa text line. Oh, how we danced on the night we were wed. We vowed our true love, though a word wasn't said. The word was in bloom. There was stars in the skies, except for the few that were there in your eyes. Dear, as I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charm. Two hearts gently beating, murmuring low, my darling, I love you so. The night seems to fade into blossoming time. The sun shone anew, but the dance lingered on and couldn't wait but recall that sweet moments of life we had found that our love is now turned by time. Dear, as I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charms. Two hearts gently beating, murmuring low, my darling, I love you so. Dear, as I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charms. Two hearts gently beating, murmuring low, my darling, I love you so. And Ma'am Devora, Sir Yola Badara is watching Ket Konana, Ana Gurung to ito, pero kita di sana. Naimbang nga Madam FDD, see you soon. Kung na wenta, damdama apo. After our program, kita bumalaso kami ti Pagilian. Mapang kami apo sa Jai.
San Mateo, Quirino, Isabela. So watch out. Umabot yung signal niya siguro mo ito na. Yes, Ma'am Devora, kindly check your radio. Maki-monitor ta kayo mano. Umabot ditan datay signal ta 98.5. Ngimaton apo ti kwada iti kilohertz ko natin sa kasi kilowatts. Ayan, ngimaton apo nagbalinin nga almost 10K. Kaya tinag. Ayan, so thank you so much. And to adding attorney Joram Beltran, good afternoon making kakunan kayo ti background ko ta nga oras dito Aurora ta ije nga din makal na attorney Joram di nagkansyonan ta idi di banda di basta DJ Aurora jintingay nalipakan na niya nga barangay di Giant actually, but anyway, thank you so much apo katagiti dito Aurora, Burgos, Malig, and Rojas. Ato pa, iti madano na dito actually Sidigan. And it's a province-wide and kadagiti nearby provinces like Ifugao. And our output, ayan, is 10 kilowatts. Dakkelan na po. I guess this is the biggest radio station ito Isabela. Tatagigi na doon apong radio ket only 5, 6, and 2, ayan. But IFM 10 kilowatt. Apo talaga mat nga salputan na dakita pan pantay ti Sierra Madre. At di Taiwan mang bugubuyat at tatati jay by radio. Anang nagigi part ditan nay? Malig kita Quezon. Dagiji pakapay. Natinajing Ore awang kano awan antena na ko na ni Manang Kujina G. Villa Beltran and Bugayon proper talaga nga napiksan. So thank you so much IFM Management. Thank you so much June Sariales and thank you very much John Mark Pastor ta umatiddugan iti umadayon ti papananta. Wana. Idol mabalin tumawag dito program yo ni Prince ay matipay mabalin ta kabsat anak ko dito Paggaw Cagayan. Siguro umabot pa yun di dyan ti adayo pa yung lugar na. Sige yun. Nakikinig po ako now sa IFM from Aliyah May. Iti may ka-upat nga grand finalists. Yes. Naimbangal daw mo, idol, kablak man ni tatay ko nga ni Naldo Silon. Kinibayaw ko nga ni Kuya, isagani nga madamagan ramit ti hamba, kanti anak ko nga ni Case, Raysen, Pugoon, pare kas jay, Balse. Tay sala da kano dito, thank you. It's me, Rachel Pugon, ti Songgamu, Isabela. Song. So our official text line, ladies and gentlemen, is 0917-150-0361. Nga rod, nagragsama. No sino ti kaadaywan ay testingin tayo man, kasano kaadayo iti matandaan na please message us. Ito official text line tayo. Kasano kalawag ti signal medita. Thank you so much. Thank you so much. Happy Sunday from Nor Garcia. Naimbang malam yo kan naragsak nga Domingo tay aming karuba watching from Wascat Alman Divina Madriaga. Good afternoon, ading June Soyals kan Jem Pastor from Auntie Ada Pascua Clinton. Rochelle De La Cruz watching here in Singapore. Mga idol, God bless. Happy Sunday FDD. CJ from Taiwan. Wow, Taiwan. Hello, Manong, watching you here in Hong Kong from Flor de Lina Espiritu. Good afternoon, idols. Happy Sunday from Hilbareng. Greet ko muna ako, Alexandra Natalie Gameng, Ricky Fernando, Jonathan Amorcan, John Alexis, Reforma anak ko, Ida. From Ma'am Alice Ligayo, Lazaro. Yes. And of course, watch out for our concert up on February 14 together with the grand finals of the Search for Ilocano Idols sa Jai F1. Kabatuan, DJ Apo nga ma-held iti grand finals together with our concert. Kita nyo no awan di pag-data nyo to ibagay laang tanay. Ado apo ti mapan nga tao first come first serve. So, here's another one. Nga balase ko na tayo. Namisang arabiin nasa lagjay bulan nagregret tilinaaw di kamasetasan barukong ko natulbakan pinilit mo aniluktan gapula ang tapintas mo at pag-iin napalan di ununa nga aldaw inkarimpay kaniya amin tuwa babaro di kantun makiin nayat
Ilikwan nakakitakan, natartaraking emtisyak, binaybayan nakun, tenga na itidalan. And good afternoon to Dr. Adelina Bolatao of Oscaris Ramon Isabela and the rest of her family, kini Manang Shoni, ni Dr. Bingo Bolatao, What? ni Judge Shoni, sino pa nagduma? Ayan. Good PM, naglawag signal yon. Request ko matito manok nga green. Kuna na. Minsan narabi, nasa lagjay bulan, nagregret tilindaaw, jay kamasetasan, barugong kut na tulbakan, pinilit mo aniluktan, kabulaeng tapintas mo, apagiin na palan. Di un-una na nga aldaw, inkarim pa'y kaniyak, amin duwa babaro, di kanton makiin nayat. Ilikwan nakakitakan, natartaraking emtisyak, binaybayan nakun, tenga na itidalan. Good afternoon, tayo Manong John na? Ken Amak from Robinson, Bermudez. Musta Manong watching from Taiwan, Vince Tos na. Hello Karuba watching from Hong Kong from Uncle Rogelio. Another 3 hours of great singing from Adding Jun Soriales and Kanakan GM Pastor from Adda Paswa Clinton. Nakaw na biyagman de takon. Okay. De takon winotoy. That nabiyagman datakon mga pogi kong idol, gandang tanghali, mga sir from Oscaris Ramon, Neil, ano na gana dito Alrom, baliktad to mga Idol kablao man, kini inang ko Berning, madam mga gluluto, kastama at Kuya Junior, nakaid na madam magdidingaga, kanya yung idol. Pahikan tayo man, dajay, dinarlingkan, to'y adding yo Prince Heart, siyasam, naglinaw idol, titating nyo dito'y Bagaw, Cagayan, o kita man ng talaga nga, nationwide, saan, dandanin, ito no, 20K dito, umabot kami, dijayan na, Bisaya, doon man sa Samardong, doon magbati tayo doon. Sa Mindanao pa. Babatiin natin sila doon kahit na Bisaya man sila. Pwede rin tayo magbisaya doon, di ba? Watching from Kabatuan, from Birds Cortez. Ano sino itong Birds? Birds, naganda. Oh. Ito yung natiksan, ito yung tayon. Hello, Karuba request. Kuman dya Aliti, sagot ko kadagiti Fabros family, ken Bermudez family, nang nagrono kan lakay ko nga ni Fred Bermudez, kurang Domingo mi. No, di kami mangag. Di kami makadangag dita. Agbalin lang It's me, Norma Bermudez, ti Sibo. Agbalin lang nga inlemon nga aldawon ti makadomingo no handa makadingag. Ana, kurang ka no. Garod. Mundi nga pitonokan. Ngarod kini ading Prince Yason iti Bagaw Cagayan gaputa sika kadi iti may sa kadagiti ka adaywan nga pagkakayam tayo dahil ti ngarod ti sonata nga may paikeng ka kadagiti ka arubam ay kat alukuyam matan nga ag-tune in iti IFM iti idol tayo nga. Kumatang radyo dano ampay. Isupay. Out of stock ti radios iti radios talaga gamit nga nagadot ti nagsusubli and kastamit di jay napananta di jay Barangay Sili Aurora Isabela, thank you so much kini kumot amuti na ganda na lipata mutan kita adat to dyan akan na dagiti agkakapsat apo nga dumdum nga kada kami dita kubo da Sir and Mrs. Bautista aji lang ti matandaan yan na dayayon awanan wait lang. Okay nga ron, damdamata nga ron nga kablaawan ni Sudan. Jonalyn Bautista. Dinagan dyan na da. Hindi ka mo dyan tatang na. Parents na nga, nag-birthday mo't lang kinabigatan na iti dahi nga kwa. Okay, so ni ading, ni Bayaw Joseph ni mangibaga damdaman, o sino dagita nga mabalinta yung kablaawan dita Barangay Sili, Aurora, Isabela. So, agyaman kami mo at iti duwa nga paso nga bugambilyan to mga paiyawid yung kata kami. Nagpipintas bugambilyan na. Talaga nga crafted ko na sa kasi. Grafted, gayam. Grafted. May isa lang nga poon pero nagaduti sabong nasa basabali nga kolor. Okay. Nasa basabali nga maris. Ngarod! Nulang kumakursunada ka Uray bakbaket ka nga amang
Uray ko man basta natanang ka, ay kumaay kat nalabit, dinarling ka. Aming pagselselosan, gagayem kuwin kapakibyangan. Kakapagyak, kaap-apam, naglaing kan, no di kumaay kat dinarling kan. Tagikwaen nagtumet, uray saan, iturong mo iti pagayatang. Anak met laak babakit, ken di takor tanjak tukumpet. Uray nga tanhanak abumak nang, taawan ditat pagragsakan. Simple abyak nga adut kapagayam, day tatiin nagkalikaguman. Datay ko nam abinaduanak, ay nasa anak met anak daw dawat. Idi nakita nak sinusten kwan nakas anak ngem, idi pailang agdudua ako. Idi kwan na maliw kan, Apa yan? isidir mo siyak nas daawan. Talaga mo. Dandanin ana darling kan, darling kan, sayang. nagbababawi at kumatatan. Tagikwaen na tumet, uray saan, iturong mo iti pagayatang. Haanak bet laag babakit, ken di takor tanjak tukumpet. Uray nga tanhanak abong makundang, taawan ditak pagragsakan. Simple abiyag nga dut kapagayam, day tatiin nagkalikaguman. Tagikwaen nagtumet, uray saan, iturong mo iti pagayatang. Haanak met laag babakit, ken di takwar tamjak tukumpet. Uray nga tanhanak abumak nang, taawan ditat pagragsakan. Simple abiyag nga dut kapagayam, day tatiin nagkalikaguman. And of course, kung ano ni ading Prince, nagsiat ka nung isala na ito'y sonata. Nasisaya at no kanta umpay, kaya't available na kita, kada kita Mega Pro video okay machines na kita na pong latest songs iti FDD. And find out iti 63rd series iti Mega Pro at adun tumanin na po iti kanta iti 4-decade duo. So, thank you very much apo iti areglo ni Kabsat Freddy. And Madi Freddy Manansala. Hello, good morning po. Great ko man asawa ka sang naggapo nagtibasa ba? Ano naman? Alexis Tolosig, ti Barangay Sinipit. Benito Suliben, nagkablao ng asawa, Mami Lou. Thanks, manong ko. Yes, and please do like and share our videos. Ito po Facebook. Birukin nyo lang po ti June Seriales. Ken JM Pastor. Dagiti idol tayo po dito. Idol IFM nga ko na. Online pa kayo ni Sir Jora ma. Aside from listening, he's also watching. Good PM mga idol. Happy Sunday ka tayo. Amin from 9 to 8 ti number na. Mga idol na yung Domingo yung manan, kabla ko man di Family Blast. Pa-request Jai, Duyaw Arosas, ken Margarita from Bong Blast, iti Barangay Bacolod, Kawayan City. Thanks mga idol. Nagita man. Apo nga request. Ayan ko na nang ngarod ni Josie Hermano Idol. Kablaawan man. Idol. Idol. Niya. Idol. Kablaawan man naman ko ani. Marie Codilan. Dita Barangay 4. Sarat from her sister Canada. Kung ano naman? Baka tayo Canada. Supay. Shortcut mo ngamin unay.
Okay, kung na naman ni Levi Gatchalian, hello mga idol na ambag, na ambag ko na. Naambag. Nga alam nyo, na-miss ko kayo. Napanood ko na naman kayo ng live. Pa-request man din kanta nga. Perfect Ilocano version. And ako na naman ni Paul Kennedy Kablayan, as in Paul Kennedy, na kita tinagnagan nga talaga nga Americanized. Paul Kennedy, idol, pa-request man iti sukiso, kan kablaawan man, Kablayan family, and nang nangruna kada. And may ken adobukal na nga uto. Malimawatan. Family nga mangmangan. Sida and make adobo. Adobukol na nga utong. From PO1 Paul Kennedy Kablayan. Oh, thank you so much. And tumanang Elisa ya daw, kabal of Eva. Bisko na tuloy. Hello. Hello, Hawaii. Good afternoon. Good evening, DJ Tatan. Hi, mga idol. Nabangal daw, idol. Kabla man ni Esterlin Lingdis. Request ko dyan is Seaweed Thanks Idol. Ako na matapos ipagayam tayo ni bayaw ko yung RJ Tambayan. Joseph Agtarapit ti Kapatuan Isabela. Nagdakkel talaga ti nagbaliwan ti signal iti IFM. Haan ko nga inruwaran di radyo inserit ko pa di unig ti refrigerator me agon on nila ta nagbigsang awang karasakas na. Nakaon na di antena na. Awan pulos. And to Abira, Joel, tanganan tumaas nila kay Joel nga kuno. Ay na nagsublen. Dandani mapansuna sa Jay Middle East, di ka mo. Okay. Good PM mga kuya, great ko man namin na nagagot nga. Nagkarpintero dito balay mi. So datatay ko ani kabong saking. Katugangak papadoming akob tapos to ipag ko nalay ngagluto ni alaw na tarakatak. Thanks to all and I love you. Manilin Akob of Dikamay Jones. Nalipata ko dagi dito mga request na nga sunatan balong. Ne. Apa nga ita ipurwa mo dagi. Impurwa naman yung cellphone-an. Natinag. Aya, madilang nga nag-text aja mo kita nakaungag kan sa mo. Natinag ka. Aya, natinag. Natinag ka di. Na-fall ka mo't kanya na. Aya. Na-fall ka. Sa balin. Sa request na tatay. Magado. Sige nga Rod. Tigay mo kansyonan. Nakaiko tuloy. Kaya mo kansyonan nga Rod. Sukatan ta di sonata ta. Pa ito kanya request tatay na gado? At the count of 3, dapat may bagam. No, si Seaweed ka ko. Paulit-ulit nga si Seaweed ka. Duyaw Arosas. Duyaw Arosas latan. Duyaw Arosas is being brought to you by Deos. Sana? Funeral Parlor. Okay. Ang wala. Ngarod. Deos Alamang. Ayan. Ano ba naman? Itay bigang nakapuuta banag ang naklata di nagpungan na adaduyaw arosas imisambag ngem di natarusak nagarubos itilwag gandat mo gayam pumakadan tuy den na dim kabalan nga imparupa ngadang sa baliken ka kadyak nagpinagarup amulitan panagdanata ket itay nakatulugag imbatinag amay maysa pingmakadakang babaenti duyaw arosas. Good afternoon, ading Melvin Cristobal. Naparad di radyo may iso Facebook live latan kunana from Sir EJ. Basta kumangana da kita NMAX dita okay lang. Among kadiya day tasabong sa wenat agnanayon ken namong kadi si tatalgedak si pupudno ngem apay ta si minakam
naglibas ka, duyaw arosas, senyales na. Dim kabalan nga imparupa, nga dan sa baliken ka, kadyak met pinagarup, amulitam para denata. Ket itay anakaturugat, imbatinak ang maimaysa. Imakada ka, baba enti duyaw arosas. Pimakada ka, baba enti duyaw arosas. Okay, agsubli kami nga road, kalpasahan tiya, pagbiit lang nga po nga palagip.